ibihe byiza kuri mwese mukurikiye Radio TV televiziyo itajya ibatenguha, televiziyo yabanye namwe mu bihe byose. Umwaka wa 2016 ukaba urangiye, ni igihe navuga ko ari kinini. Ni umwaka twagiye tubagezaho amakuru atandukanye harebana n'ubukungu, politike, diplomasi cyangwa se ubanye n'amahanga, yose mwagiye muyakurikira hano kuri Radio TV. Ni nayo mpamvu rero tugeze mu mwanya twahariye umwanya w'amakuru yaranze umwaka wa 2016. Murasuzwa nanjye Innocent Muvunyi, ntago ndi njyenyine ndetse nanjye Rose Nishimwe. Umwaka mushya muhire Rose. Twese hamwe meze neza cyane. Umwaka wa 2016 wakugendekeye gute? Umwaka wa 2016 wangendekeye neza. Navuga ko ari umwaka wabaye mwiza cyane kuri njyewe kurusha indi myaka yose. Kurusha indi myaka yose. Twarabanye rero hano kuri Radio TV, twagiye tugeza ku badukurikiye amakuru atandukanye, politike, ubanye n'amahanga nkuko nari maze kubivuga. Reka dufate uyu mwanya tugaruke ku bihe bikuru byaranze uyu mwaka mu makuru, duhere muri politike na diplomasi. Umakuru rero arebana na politike na diplomasi mu mwaka wa 2016 yaranzwe no ku Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga ku rwego rw'isi ndetse n'izo ku rwego rwa Afrika, nk'inama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe n'izindi zose zabereye i Kigali. U Rwanda kandi rero muri uyu mwaka wa 2016 rwasuwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma nka minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu. Abenshi bagiye banasiga bemeranyije n'u Rwanda ubufatanye biciye mu masezerano. Ibindi bihe bikuru byaranze politike na diplomasi mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2016, reka tubibaze mugenzi wacu Tito Dusabiremo. Ibihe by'ingenzi byaranze politike y'u Rwanda mu mwaka wa 2016 byabimburiwe n'igisubizo gitomoye umukuru w'igihugu yageneye abanyarwanda batari bake bari bamusabye gukomeza kuyobora u Rwanda na nyuma ya 2017. Ubwo busabe bwaje gusemurwa n'amatora ya referendum yabaye tariki 18 z'ukwezi kwa 12 2015. Mu butumwa bw'umwaka mushya, umukuru w'igihugu yageneye abanyarwanda tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016 yemeye icyifuzo cy'abamusabye kongera kuyobora u Rwanda. Mwansabye kuzakomeza kuyobora igihugu nyuma y'ibihumbi 2017. Nkurikije uburemere bwabyo n'imyumvikanire mwabihaye, nta kuntu ntabyemera. Umwaka wa 2016 u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga zitari nke. Muri zo harimo inama y'ibihugu bya Afrika yunze ubumwe ya 27 yabereye bwa mbere i Kigali. Ni kuva tariki 10 z'ukwezi kwa 8 kugeza kuri 18 z'uko kwezi. Inama ya 27 y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bagera kuri 35, barimo na Perezida Omar Bashir wa Sudan, washyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi. Mbere y'uko imirimo y'inama itangira, benshi bibazaga niba u Rwanda rwata muri yombi Bashir rukamushyikiriza ICC, ariko siko byaje kugenda kubera izi mpamvu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabwiye abanyamakuru mbere y'inama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe nyirizina. U Rwanda ntabwo rwashyize umukono ku masezerano y'i Roma. Kuri twe rero ntabwo ari itegeko, nta burenganzira dufite bwo guta muri yombi umuntu uwo ari we wese. Bimwe mu by'ingenzi byaranze iyi nama ni uko yasize hatangijwe pasiporo nyafurika. Perezida wa Chad Idriss Deby na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame babaye abambere bahawe iyo pasiporo ya mbere itanzwe n'uwo muryango. Abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga n'abakozi bo hejuru mu muryango w'ubumwe bwa Afrika nabo bahawe iyo pasiporo itegerejweho koroshya ubuhahirane hagati y'abanyafurika. Iyi nama y'umuryango wa Afrika ariko ntiyashoboye gusiga habonetse komite nshya yari gusimbura umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe wari ucyuye igihe. Uwo ni Nkosazana Dlamini Zuma. Abakandida batatu bari bitabiriye amatora yari kuvamo usimbura Madame Zuma, nta n'umwe wabonye 2/3 by'amajwi. Amatora ahita asubikwa. Muri iyi nama kandi haganiriwe ku buryo uyu muryango wakwigenga mu by'ubukungu mu cyerekezo Kigali cy'uyu muryango cya 2063. Izindi ngingo zafashe umwanya muri iyi nama ni ikibazo cy'abimukira ndetse n'umutekano muke wakomeje kugaragara mu bihugu by'u Burundi na Sudani y'Epfo. Perezida Kagame yahawe inshingano zo gutegura impinduka muri komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ibizagerwaho bikazashyikirizwa inama y'abakuru b'ibihugu izaba mu ntangiriro z'umwaka wa 2017 ku cyicaro cy'uyu muryango ya Addis Abeba muri Ethiopia. Indi nama mpuzamahanga yasize amateka ku Rwanda ni yahuje ibihugu bihuriye ku masezerano ya Montreal arebana no kugabanya ibyuka byangiza akayunguruzo k'izuba. Byari iteranye ku nshuro ya 28. Ni inama yatangiye imirimo yayo tariki 8 z'ukwezi kwa 10
isoza imirimo yayo tariki 14 z'uko kwezi. Iyi nama yasize hemerejwe ko amasezerano ya Montreal yavugururwa, ikintu cyafashwe nk'intambwe ikomeye isi yateye mu rwego rwo kugabanya ubushyuhe kugera munsi ya dogere 2. Ibihugu byemerejwe kuzatanga amafaranga ahagije kugira ngo hagabanywe ibyuka bikoreshwa mu byuma bitanga ubukonje bifite ikiguzi kibarirwa mu mamiliyari. Muri aya masezerano avuguruye, ibihugu bikize birimo ibyo ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bizatangira guhagarika ikoreshwa ry'ibyuma bikonjesha mu myaka mikiri imbere, aho bizagabanya kugeza ku 10% mu mwaka wa 2019. Ibihugu biri mu nzira y'amajyambere nk'Ubushinwa, ibyo muri Amerika y'Amajyepfo n'ibindi bizatangira kugabanya ikoreshwa ry'ibi byuma mu mwaka wa 2024. Mbere y'uko amasezerano ya Montreal avugururwa, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari yasabye ko ivugururwa ry'ayo masezerano ryakwihutishwa mu rwego rwo kwirinda igiciro gihanitse byazasaba bikanagabanya umutwaro ku bakiri bato. Uko dukora vuba niko ikiguzi cy'ibikorwa byacu kigabanuka, ni nako kandi umutwaro w'ibidukikije uzagabanuka ku bana bacu. Umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu bategetsi bakomeye bari bitabiriye inama, nawe yerekanye impamvu zikomeye ayo masezerano yagombaga kuvugururwa. Turabona ikizuba cyinshi kandi kimara igihe kinini. Turabona ubuhinzi bugerwaho n'ingaruka igihugu ku kindi. Turabona imyuzure mu bihugu bitagiraga ubukonje. Mu myaka 500 ishize, imyuzure yazaga rimwe na rimwe mu myaka 5 cyangwa imyaka 10. Twese tuzi yuko nituvugurura aya masezerano agamije kugabanya imyuka ikoreshwa mu byuma bitanga ubukonje, ariko ikabigira ingaruka, byaba ari intambwe imwe rukumbi ifite akamaro twaba duteye muri iki gihe kugira ngo tugabanye ubushyuhe bw'umugabane wacu kandi tuburinde kubw'abacu b'ejo hazaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyemeje ko igihe amasezerano ya Montreal yavugururwa maze ibihugu bikemeranwa gutangira kugabanya imyuka ikoreshwa mu byuma bitanga ubukonje vuba, zazatanga akayabo ka miliyoni 27 z'amadolari ya Amerika zizunganira zizatangwa n'abaterankunga zisaga 53, zikazafasha ibihugu bikennye n'ibiri mu nzira y'amajyambere igihe byaba byemeje ko ibyuma bitanga ubukonje bikoresha imyuka yangiza akayunguruzo k'izuba byahagarikwa gukoreshwa. Mu mwaka wa 2016 mu bihe bitandukanye, u Rwanda rwakiriye abashyitsi benshi biganjemo abanyapolitike bakomeye ku rwego rw'isi no ku rwego rwa Afurika. Bose basize bemeranijwe n'u Rwanda ubufatanye mu nzego zitandukanye z'iterambere. Benjamin Netanyahu, Minisitiri w'Intebe wa Israel, n'umwe muri bo. Yageze mu Rwanda mu ruzinduko rw'umunsi umwe tariki 6 z'ukwezi kwa 7 ari kumwe n'umufasha we, yakirwa ku kibuga cy'indege na Perezida Kagame n'umufasha we. Aherekejwe n'umukuru w'igihugu, Benjamin Netanyahu yahise yerekeza ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, aho yasobanuriwe amateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, akanonamira inzirakarengane zishyinguye mu cyubahiro kuri urwo rwibutso. Abayobozi b'ibihugu byombi bihuriye ku mateka ya Jenoside bahise berekeza ku biro by'umukuru w'igihugu, aho bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Bwana Benjamin Netanyahu yavuze ko kuba umuryango w'abibumbye utarashoboye kurinda Abatutsi bicwaga ari ikimenyetso cy'uko igikenewe ari ukwirwanaho. Muri ibyo bihe bikomeye tugomba kugira ubushobozi bwo kwirwanaho kandi bikozwe natwe ubwacu. Perezida Kagame we yavuze ko imbaraga zo kurwanya Jenoside no guharanira ko itazongera kubaho kundi zashingira ku kurwanya ingengabitekerezo yayo ahanini igaragara mu bayihakana n'abayipfobya. Not afford again to have people who carry out Holocaust or genocide. Ntabwo twakwemera ko nanone hari abantu bakora Holocaust cyangwa Jenoside. Twasanze tugomba kugenzura ko Jenoside itabaho ukundi. Iki nicyo cy'ingenzi. Kubahakana bo tuzakomeza kubigisha, nubwo mu by'ukuri icyo bakeneye atari ukubigisha, kubera ko ntibahakana Holocaust, kubera ko batazi ukuri kw'amateka, ni ukubera ko bari ku ruhande rubi, kandi uzasanga abahakana ari nabo bishe abantu. Icyo duharanira cya mbere nuko nta kintu nk'iki kibaho cyangwa se kizigera kibaho ukundi. All we do is to make sure that nothing like this happens or ever happens again. Abayobozi bombi banagize uruhare mu gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo iterambere ry'ubuhinzi, ikoranabuhanga no kubaka ubushobozi. Urundi ruzinduko rwafashe nk'urw'amateka ni urw'umwami Mohamed wa gatandatu w'ubwami bwa Morocco yagiriye mu Rwanda kuva tariki 18 z'ukwezi kwa 10 kugeza kuri 23 z'uko kwezi. Rwaje rukurikira urwo Perezida Kagame yagiriye muri Maroc mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo umwami Mohamed wa gatandatu wa Morocco yari mu Rwanda, ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye arenga 22.
muri ayo masezerano harimo ay'ubufatanye mu bya politiki, ishoramari, amabanki, umutekano n'ibindi. Perezida wa Tanzania Bwana John Joseph Pombe Magufuli nawe ni umwe mu bakuru b'ibihugu basuye u Rwanda mu mwaka wa 2016. Perezida Magufuli yageze mu Rwanda tariki 6 z'ukwezi kwa kane, aho na Perezida Kagame batashye inyubako ikoreramo ibiro bya gasutamo ibihugu byombi bihuriyeho ndetse banataha ikiraro mpuzamahanga cya Rusumo. Perezida wa Repubulika ya Tanzania Dr John Pombe Magufuli yijeje ko azakora ibishoboka byose agateza imbere umubano w'u Rwanda n'igihugu cye, imbwa akabera ku bucuti bwihariye afitanye na mugenzi we w'u Rwanda. Ndashaka kubizeza abavandimwe banjye banyarwanda, Tanzania izashyira imbaraga nyinshi mu bufatanye n'igihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda we yasabye abaturage ku mpande zombi gukoresha ibikorwa remezo bakongera umubare w'urujya n'uruza rw'abahahirana ku mpande zombi. Perezida Magufuli kandi yifatanije n'abanyarwanda mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 22 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, aho na Perezida Kagame n'abafasha babo bacanye urumuri rw'icyizere ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Uruzinduko rwa Perezida Magufuli mu Rwanda ni narwo rwa mbere yaragiriye hanze y'igihugu kuva yatorwa nk'umukuru w'igihugu. Undi mukuru w'igihugu wagendereye u Rwanda akimara gutorwa ni Patrice Talon wa Benin, wasuye u Rwanda hagati ya tariki 29 na 31 z'ukwezi kwa munani. Abakuru b'ibihugu byombi ni ukuvugwa wa Benin n'u Rwanda bongeye gushimangira ko imiyoborere y'igihugu icyo ari cyo cyose igomba gushingira ku gushaka kw'abaturage, ubuzima babamo ndetse n'ibyo bakeneye. Hari mu kiganiro n'abanyamakuru. C'est l'histoire. Ce sont les besoins. N'amateka no gushaka kw'abaturage k'umuryango w'abantu nibyo shingiro ry'amategeko. Je vais me répéter. Ndasubiramo igisubizo. Je vais répéter ma réponse. Umuryango w'abantu, umuntu utari inyamaswa, inyamaswa itekereza, rimwe na rimwe ahashize, rimwe na rimwe akarere n'amateka ye n'uburyo abaye. Ce sont ces besoins qui déterminent la pertinence et le choix. Ibyo umuntu ashaka nibyo bigenga ibikenerwa n'amahitamo by'amategeko agenga ahantu. Perezida Kagame nawe yashimangiye ibi, yongera kugaragaza ko kuyobora neza u Rwanda cyangwa ikindi gihugu cyo ku mugabane wa Afurika atari impano izaturuka ahandi hatari mu bene gihugu bwabo, kuko ngo n'abashaka ko Afurika iyoborwa nk'uko ibihugu byabo biyoborwa ku bwa Perezida Kagame ngo ntiborohewe. We Rwandans, and I think it's what many other Africans twebwe abanyarwanda, kandi ndatekereza ko ariko n'abandi banyafurika batekereza, turashaka kwiyobora twebwe ubwacu, kandi kwiyobora kwacu neza ntabwo bigiye kuba impano tuzahabwa n'abantu bo hanze. isn't going to be a gift given to us by people from outside. Absolutely not. Ibyo ntibishoboka, kubera ko mu minsi mike ishize twabonye abo bantu nabo bari mu bibazo. Sinzi n'impamvu bahaguruka bakajya impaka ku miyoborere, bari guhura n'ibibazo bikomeye. They are having serious problems. And if you govern a country of 60 million, kandi niba uyobora igihugu cya miliyoni 60 z'abaturage kuri manda yaho 12% aribo bonyine bagushyigikiye, ugashaka ngo nkurikize ibyo, aho hagomba kuba hari ikintu kidasanzwe. There must be something terrible wrong. Mu mwaka wa 2016 Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na mugenzi we w'u Rwanda bahuriye ku mupaka w'ibihugu byombi i Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Hari tariki 12 z'ukwezi kwa munani, aho abakuru b'ibihugu byombi bahuye bakagirana ibiganiro byabereye mu muhezo. Ni ibiganiro ariko ngo byibanze ku gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi byakunze kugirana umubano urimo agatotsi. U Rwanda na Kongo bihuriye ku kiyaga cya Kivu. U Rwanda rukaba rwaratangiye kugicukuramo gazi metane itanga ingufu zingana na megawati 26. Ku rundi ruhande ariko umwaka wa 2016 usize nta kimenyetso na kimwe gitanga icyizere ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi ushobora kongera kumera neza. U Rwanda n'u Burundi byatangiye kureba nayingwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2015 mu bihe Perezida Nkurunziza yatangarizagamo ko aziyamamariza kuyobora u Burundi indi manda. Ibyo bihe byakurikiwe n'imvururu ndetse hanakorwamo kudeta yaje gupfuba. Imvururu n'ibikorwa by'umutekano muke byarakomeje muri icyo gihugu. Abategetsi b'u Burundi bakomeje gushinja u Rwanda kuba inyuma y'ibyo bikorwa, ariko u Rwanda rukomeza kubihakana rwivuye inyuma. Mu mwaka wa 2016 kandi mu Rwanda habaye inama ngarukamwaka zo ku rwego rw'igihugu. Inama y'igihugu y'umushyikirano yabaga ku nshuro ya 14 ndetse n'umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu. Inama y'igihugu y'umushyikirano yateranye ku matariki ya 15 na 16 z'ukwezi kwa 12. Muri iyi nama impaka ku gusaba imbabazi kwa Kiliziya Gatolika zongeye gufata umwanya utari muto. Mumisize harasabwe imbabazi mu bintu bijyanye n'uruhare rwa Kiliziya Gatolika cyangwa rw'abantu bo muri Kiliziya Gatolika bagiye bagira uruhare
muri jenoside ariko ntabwo humvikanyemo uruhare rwa institution nka church. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda bwongeye kugaragaza ko icyo gitekerezo gishobora kugorana gushyirwa mu bikorwa. Musenyeri Philippe Rukamba uvugira Kiliziya Gatolika mu Rwanda yasobanuye impamvu urwego ayobora rudashobora gusaba imbabazi nk'urwego ahubwo ruzazisabira abayoboke n'abihaye Imana bashobora kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ari Kiliziya ubwayo yayikoze, rwose nta kintu nzi, murambabarira, nta kintu nzi kigaragaza ko Kiliziya yavuze iti noneho mugende mukore jenoside. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko atanyuzwe n'ibi bisobanuro uvugira Kiliziya Gatolika yatanze kuri iyo ngingo, maze agaragaza aho ahagaze kuri iyo ngingo. Papa nibasabira imbabazi abantu bo mu institution bafasha abana bagize bate, ntabwo yigeze atuma, nta institution yigeze ituma. Ibyo birumvikana. Reka dukoreshe urwo rugero turugarure hano mu Rwanda. Abantu ba institution bakoze icyo cyaha, abantu reka tubita abantu ku giti cyabo, kuki bigeraho ndetse aho bakoze icyaha kiruta n'ibyo bindi byose byakoze. Nicyo navugiye jewe Vatican, ubwo navugaga nyine abayobora institution, kuki bigeraho ntibasaba imbabazi, nicyo kitasobanutse, nawe ntabwo gisobanuye. Muri inama kandi umukuru w'igihugu yanasabye ko abayobozi mu nzego zitandukanye bakwita ku bidakorwa neza aho gufata umwanya munini bishima bo ubwabo ku byiza byakozwe, dore ko gushima ari nabyo byari byagarutsweho inshuro nyinshi n'abatangaga ibitekerezo mu nama y'umushyikirano. Ibyiza ibyo reka abandi babikuvuge, ntukabyivuge. Iyo uguma ubyivuga uvuga ko abantu baza kukwigiraho, baza kukureberaho, ibyo udakora neza se nabyo baza kukwigiraho. Gushaka uburyo bwo gushyira igihe ntarengwa cyo kuba u Rwanda rutagitegereza inkunga z'amahanga biri mu myanzuro y'inama ya 14 y'umushyikirano nk'uko byari byifujwe n'umukuru w'igihugu. Umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu ku nshuro ya 13 wabaye mu matariki 12 na 13 z'ukwezi kwa gatatu, aho usanzwe ibera igabiro mu kigo cya gisirikare. Atangiza uyu mwiherero, Perezida wa Repubulika yasabye abayobozi ko umwiherero udakwiye kuba umugenzo, ahubwo ukwiye kuba umwanya wo kwicana n'abandi bashobora gutanga umusanzu mu nzego bahagarariye kugira ngo haboneke umuti w'ibibazo bigarukwaho buri gihe ariko ntibikemurwe. Tukaza hano birasa nkaho ari kubahiriza umugenzo gusa, ntabwo ariko bikwiriye, ntabwo byo kubahiriza umugenzo gusa dukwiriye kuba tubitangaho icyo kiguzi cyose. Uwo yari Tito Dusabiremana, umunyamakuru wacu wadukusanyirije inkuru za politike ndetse na diplomasi zabaye mu mwaka wa 2016. Zari inkuru nyinshi ariko izo nyizo twavuga ko arizo z'ingenzi zaranze uyu mwaka warangiye 2016. Hoze ariko muri uyu mwaka none twagiye tugaruka ku makuru arebana n'ubukungu. Twagiye tugaruka ku makuru arebana n'ubukungu. Mu mwaka wa 2016 mu makuru y'ubukungu waranzwe no gutaha ibikorwa remezo bitandukanye birimo inyubako ya Kigali Convention Center yatashywe mu kwezi kwa karindwi, harimo n'izindi nyubako nka Kigali Height Chic. Inkuru ya kompanyi y'indege y'u Rwanda ya Rwandair yaguze indege nini zo mu bwoko bwa Airbus nayo yagarutsweho. Roza ariko ntago arizo nkuru zonyine zavuzwe mu bukungu, ko ku rundi ruhande nubwo hari izi nkuru zo kwishimira, havuzwe bimwe mu bibazo by'ubukungu by'u Rwanda, harimo nk'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu bice bitandukanye by'igihugu byaje no kwemezwa n'inzego z'ubutegetsi ko ari amapfa. Kongera imisoro ku myenda y'inkweto yambawe ndetse inkweto n'imyenda byambawe bizwi nka caguwa nabyo byavugishije benshi. Reka ibi byose n'ibindi byavuzwe mu bukungu tubibaze mugenzi wacu Felix Habineza, umunyamakuru wacu ukurikirana amakuru y'ubukungu. Itahwa ry'ibikorwa remezo bitandukanye riri mu byaranze amakuru y'ubukungu mu Rwanda mu mwaka wa 2016. Ibi byavuzwe nk'inkuru nziza bamwe bafata nk'indi sura igaragaza u Rwanda. Mu kwezi kwa karindwi nibwo hatashywe inyubako ya Kigali Convention Center yari imaze imyaka irenga 5 yubakwa, yaje kuzura itwaye amadolari y'Amerika arenga miliyoni 300. Ni inyubako yatangaje benshi kubera uko yubatse, inahindura isura y'umujyi wa Kigali, yakira inama zitandukanye zirimo na African Union Summit. Ataye inyubako,
Perezida Kagame yavuze ko iki ari ikimenyetso cyerekana icyerekezo u Rwanda rwihaye. Turishimye cyane kubera ko tubashije kugera ku cyo twategereje igihe kirekire kandi twatanzeho byinshi kugira ngo tukigereho kandi tukibone uko kimeze uko. Igikurikiyeho rero nk'abanyarwanda cyangwa abanyamahanga muri hano ni ugukoresha neza ibi tugezeho. Twishimiye iki gikorwa kiri mu bijyanye no kwakira abantu ariko kikaba ari ikimenyetso cy'iterambere u Rwanda rugeraho kandi ni ikimenyetso cy'aho dushaka kwerekeza nk'u Rwanda. Hatashywe kandi hoteli y'inyenyeri 5 Marriott Hotel iri ku rwego mpuzamahanga. Hanatahwa inyubako z'abikorera nka Kigali Heights ndetse na Chic nazo zahinduye isura ya Kigali n'iy'u Rwanda muri rusange. Ubwo hatahaga izi nyubako, Perezida Kagame yongeye gusaba inzego za leta kunoza imikoranire hagati yazo ndetse n'abikorera. Inzego za leta rero rwose ziri hano mu byumve ko ibi niba hari ibigomba gutinda bifite impamvu nizisobanuke. Sobanurira abantu hari impamvu iyi. Niba hari bidafite impamvu byo gutinda ko nta mpamvu nyine biratinzwa n'iki. Nujya kugenda ujye usiga ubikemuye cyangwa usige inyuma ababikemura. Ubwo kampani y'indege ya Rwandair yaguraga indege ebyiri zigezweho Airbus, yari inkuru nziza ku banyarwanda n'abakora ingendo zo mu kirere muri rusange, kuko hari haje indege zifite ikoranabuhanga rigezweho nka internet y'ubuntu idakoresha imigozi n'ibindi biranga indege zigezweho. Indege ya mbere yiswe Ubumwe ariyo Airbus A330-200 yageze i Kigali tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 2016 ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 244. Yaje gukurikirwa n'indi Airbus A330-300 yahawe izina ry'umurage, yifite imyanya 474 kandi nayo ifite ikoranabuhanga nk'irya Airbus A330-200. Buri imwe muri izi ndege ifite agaciro ka miliyari zirenga 200 z'amadolari ya Amerika. Umuyobozi wa Rwandair yavuze ko izi ndege nshya zigiye kubafasha kwagura aho bakoreraga. Byari ibyishimo ku batunze imodoka zo mu bwoko bwa Volkswagen ubwo babwirwaga inkuru y'uko uru ruganda rwashyize umukono ku masezerano n'u Rwanda, amasezerano ateganya ko uru ruganda ruzana uruganda rwo guteranyirizamo imodoka mu Rwanda. Ibintu bizanakemura ikibazo cy'abajyaga bakenera kugura ibyuma bisimbura ibishaje mu modoka zabo zo mu bwoko bwa Volkswagen. Francis Gatare ukuri ikigo cy'igihugu gifite mu nshingano kuzamura iterambere avuga ko ibi bizafasha kuzamura urwego rwo gutwara abantu n'ibintu. Kuba iyi kampani ije gukorera mu Rwanda ni icyizere gikurikirana n'icyizere abashoramari bakomeje guha igihugu cyacu kubera uburyo tworohereza abashoramari no kubafasha kugira ngo imishinga yabo ishobore gutera imbere. Ni icyizere cyo kureba isoko riri mu karere dutuyemo, cyane cyane aho babona ko n'abandi bo muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba bashobora kuza mu Rwanda bakahagura icyo bashatse cyangwa se bakakibagezaho. Ibi byose rero ni byiza kubera yuko birakomeza guteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu. Umwaka wa 2016 wasize mu bukungu u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga nka World Economic Forum yabereye i Kigali mu kwezi kwa 5 ihuje abantu barenga 1200. Iyi nama yaranzwe n'ibikorwa bitandukanye birimo ibiganiro ku iterambere rya Afurika, ikoranabuhanga n'ibibazo bihangayikishije umugabane wa Afurika muri iki gihe. Nubwo ariko havuzwe izi nkuru nziza, umwaka wa 2016 wavuzwemo amakuru arebana n'ubukungu yagarukagaho cyane mu bitangazamakuru asa naho atari meza. Inkuru yagarutsweho cyane nirebana no kongera imisoro ku myenda izwi nka caguwa. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2016 nibwo leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kongera umusoro ukikuba inshuro 25 ujyanyije n'uwari usanzwe. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete amaze kugeza ku bashinga amategeko umushinga w'ingengo y'imari y'umwaka wa 2016-2017 yabwiye abanyamakuru ko hagamijwe guca iyi myenda burundu mu myaka 3 iri imbere. Tubikora kandi bikagenda neza. N'umunyarwanda ukora imyenda cyangwa inkweto mu Bushinwa ni urugero, nabona impinduka azagaruka gukora hano mu Rwanda. Rero icyo mvuga nuko tugomba kugira aho duhera. Naha rero mu myaka 3 iri imbere ntabwo tuzaba tukirwana no kuzamura imisoro, urumva, ahubwo iriya myenda tuzayihagarika burundu.
inzego zishinzwe ubukungu hano mu Rwanda zivuga ko nta kibazo bizatera, ahubwo ari mu rwego rwo guteza imbere ba rwiyemezamirimo b'imbere mu gihugu no kurinda igihugu gusohora amafaranga menshi. Ariko ntibyakiriwe neza na bamwe mu bacuruzaga iyi myenda, ndetse bamwe bagahamya ko hari abahise bava burundu muri uyu mwuga. Muri ibyumweru bibiri ndaburaza abana, ndabwiriza abana, bitarigeze bibaho. Kredi yatangiye kumpamagara itarageraga impamagara, nabuze uko nishyura, nabuze icyo nkora, ubu ndicaye ku iseta gusa. Ikibazo dufite n'ibiciro, twarabanje tubura ibaronge, ntabwo nzi impamvu zabyo, naho zibonekeye ibiciro ni nkaho byikubye kabiri. Ibaro twaranguraga 75,000 bari kutuvuga ngo ni 120. Kugeza ubu kuva ku wa gatatu w'icyumweru cyashize, nkanjye n'urugero sindakora ku ifaranga, nabuze ibaro. Kuri ubu mu Rwanda hari inganda zikora imyenda nka Itexirwa, SNH, ndetse leta ivuga ko igiye kugerageza gukomeza kureshya abashoramari ngo izo nganda ziyongere no guteza imbere abanyabukorikori bakora ibijyanye n'imyenda ndetse n'inkweto. Hagati mu mwaka havuzwe icyo abaturage bita inzara, abayobozi bakacyita amapfa, ariko byose bigahurira ku kugabanuka kw'ibyo kurya kw'abaturage bo mu gace k'uburasirazuba bw'igihugu. Aba baturage twabasuye mu kwezi kwa Karindwi batubwira iby'aya mapfa. Abantu benshi barasutse baragiye, urebye maze mwarakinze bari hakurya bageza Uganda. Nk'ubu ngubu rwose ngira ngo ntabwo nariye, ndetse n'ejo sinariye. Mu by'ukuri rero urumva ko dufite inzara irambye. Izuba ryaravuye cyane, ntitweze imyaka, nta n'ikintu twabonye, guhera ku bishyimbo, amasaka, imyumbati. Aka gace keraga imyumbati ikagura make cyane ku buryo ikiye cyaguraga amafaranga 130, none ukize kuri 350. Avuga kuri iki kibazo, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Tony Nsanganira yavuze ko ikibazo cy'amapfa gisa n'igikomereye igihugu, ariko ngo hari ibyakozwe birimo no gufasha abaturage kubona ibyo kurya. Leta ivuga ko ikomeje ingamba z'igihe kirekire zo gukemura iki kibazo, harimo kunoza uburyo bwo kuhira no gutoza abaturage kwizigamira ndetse n'ibindi. Ibi ariko ntibibuza ko kugeza mu kwezi kwa 12 hari imiryango irenga 3500 mu karere ka Kirehe, kamwe mu tugize intara y'Iburasirazuba, igihabwa ibyo kurya kandi ku buryo bwa buri munsi. Mu mezi y'ukwa 8, ukwa 9 ndetse n'ukwa 10 mu Rwanda havuzwe umuvuduko udasanzwe wo gutumbagira kw'ibiciro ku masoko. Abaturage twaganiriye mu kwezi kwa 10. Ibirayi nibyo byahendaga, ibitoki bigura makeya. Icyo gihe abaturage baguraga ibitoki, ariko noneho ibitoki nabyo byazamukiye, urebye ntabwo barimo guhaha rwose ibitoki ngo babigure, kandi igitoki ntabwo bagura igitoki babona igiciro ari kimwe n'ibirayi. Mu minsi yashize hari umuceri waguraga 700 muri uku kwezi gushize. Uyu munsi wa none nta byumweru bibiri bishize uri ku gihumbi. Uwaguraga 1000 ugeze ku 1400. Ibintu byose biri kugenda byurira, amavuta yaruriye, amavuta twaguraga 10,000 bari kugura 12. Ayo bita igihwagari ari kugura 12. Hari ayandi bita niba ari rina yaguraga 6,200 ubu ari ku 6,800. Muri ibi byumweru bibiri ibishyimbo byari biri kuri 500 na 450. Ubu ngubu ibyari kuri 4,500 uyu munsi wa none biri kuri 600. Ibyari kuri 500 ubu biri kuri 605. Ibyari kuri 700 biri kuri 800. Nta kintu na kimwe rero cyoroshye, ibintu byose biri guhenda. Inzego zishinzwe ubukungu zihuza kuzamuka kw'ibiciro ku masoko n'amapfa yibasiye uburasirazuba bw'igihugu, kandi uku kuzamuka kw'ibiciro ngo bihuriweho n'ibihugu byo mu karere. Ubuyobozi bw'abaye inkuru y'igihugu buvuga ko bufite amakuru y'uko ibiciro byongeye kugabanuka mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ntitwasoza amakuru y'ubukungu yaranze umwaka wa 2016 tutabwiye ko leta yateganyaga ko muri uyu mwaka ubukungu buzazamuka ku kigero cya 6% bivuye ku kigero cya 6.9% bwazamutseho umwaka ushize 2015. Mukomeje gukurikira amakuru y'ingenzi yaranze umwaka hano kuri Royal TV, n'amakuru mwakomeje kugenda mukurikira n'ubundi turimo kugenda tuyutsa ibihe bikuru muri kumwe nanjye Innocent Muvunyi ndetse nanjye Rose Nishimwe. Hari n'undi buryo aya makuru ashobora kuyakurikira. Aya makuru mushobora kuyakurikira muciye kuri internet ni kuri wa3.royaltv.rw.
Roza reka noneho tujye mu butabera. Hari ibintu byinshi byagiye bigorokaho muri uyu mwaka, harimo nko kuba uyu mwaka wa 2016 waranzwe n'imanza z'abakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda boherejwe mu Rwanda bavuye mu bihugu by'amahanga. Havuzwe kandi urubanza rw'abasirikare bakuru n'abahoze mu gisirikare bakatiwe ibihano bitandukanye. Ni urubanza rwaregwagamo retired Brigadier General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba na retired Sergeant François Kabayiza bari mu batangiye kuburana mu mwaka wa 2014. Roza, havuzwe kandi inkuru y'uko ubutabera bw'u Rwanda bwatangiye iperereza ku birego by'uruhare rw'abantu 22 b'Abafaransa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Reka aya makuru nandi arebana n'ubutabera yagarutsweho cyane tuyabaze Jerome Munyentwari ndetse na Olivier Ngeno. Umwaka wa 2016 usize u Rwanda rwaratangiye kuburanisha bamwe mu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi boherejwe n'ibihugu by'amahanga. Ni ikintu cyafashwe n'ubutabera bw'u Rwanda nk'intambwe itewe mu guha ubutabera barokotse jenoside, kuko nyuma y'imyaka 22 ibaye hakunze kuvugwa ibihugu by'amahanga bigikingira ikibaba abasize bahekuye u Rwanda. Mu boherejwe mu Rwanda harimo wahoze ari mu ngabo zatsinzwe ex-FARC Suryetona Jean Claude Seyoboka woherejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cya Canada. Uyu yagejejwe mu Rwanda tariki 17 z'ukwa 11 2016 agezwa imbere y'ubutabera bwa mbere hari mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga. Icyo gihe ubushinjacyaha bwashinjije uyu mugabo ibyaha birimo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, icyaha cyo kwica nk'ikibasi inyoko muntu n'icyaha cyo kurimbura imbaga. Ibyaha byose ubushinjacyaha bwavugaga ko yakoreye ahitwa mu Kiyovu mu yahoze ari komine Nyarugenge. Icyo gihe yari akiri mu ngabo zatsinzwe ex-FARC, ari nayo mpamvu yashingiweho aburanishwa n'inkiko za gisirikare. Ni nako byaje kugenda, maze tariki 29 z'ukwa 11 2016 Seyoboka agezwa imbere y'urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo abanza kuburana kwifungwa n'ifungurwa. Tariki 5 z'ukwa 12 2016 urukiko rwaje kumukatira gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Ayirangije atangira kuburana, ariko ahakana ibyaha byose aregwa, aho yavugaga ko kuba yarari mu ngabo zatsinzwe zarwanye na FPR bitafatwa nk'icyaha. Umunyarwanda Dr. Leopold Munyakazi woherejwe n'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe mu mwaka wa 2016 yaravuzwe cyane. Akurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yagejejwe i Kigali tariki 28 z'ukwa 9 2016 maze tariki 12 z'ukwa 10 agezwa bwa mbere imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga. Ni umugabo wagiye agaragaza amahane mu rukiko, nkaho yabwiye umushinjacyaha wo mu rukiko rwa Nyarugunga ko ari umushinja binyoma aho kuba umushinjacyaha. Gusaba urukiko kumurekura akaburana ari mu mazuye, avuga ko ari muri Rugenge kubera impamvu we yavugaga ko aho afungiye abayeho nabi, ndetse naho yumvikanye mu rukiko avuga ko afungiye mu musarani. Ibyaha yashinjwaga birimo icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubufatanyacyaha mu gukora jenoside, gushishikariza abahutu gukora jenoside, icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyoko muntu no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Uru rubanza rwe rwaje gusubikwa tariki 12 z'ukwa 10 ubwo haburanwaga kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Impamvu zabaye kuba yaratunganiwe no kuba atarashyiriweho icyuma gifata amajwi n'amashusho ashobora kuzifashisha yumva ibyo yavuze byose. Undi woherejwe n'ubutabera bw'amahanga mu Rwanda ni Ladislas Ntaganzwa. Uyu nawe ashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Yoherejwe mu Rwanda tariki 20 z'ukwa 3 2016 nyuma yo gufatirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyaha akurikiranyweho birimo icyaha cya jenoside, kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyoko muntu, gushishikariza abahutu gukora jenoside, gusambanya abagore ku ngufu n'icyaha cyo kwica nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Ariko inshuro zose yaburanye yahakanye ibi byaha. Ladislas Ntaganzwa w'imyaka 57 y'amavuko yari ku rutonde rw'abantu 110 u Rwanda rushakisha ngo babazwe ibyo bashobora kuba barakoze muri jenoside yakorewe abatutsi. Aba barimo n'umucuruzi Kabuga Felicien. Ibyaha Ladislas Ntaganzwa ashinjwa ngo yabikoreye muri komine Nyakizu yari ahabereye burugumesitiri mu gihe cya jenoside. Iyi komine yari mu yahoze ari prefecture ya Butare. Umwaka wa 2016 urangiye Ntaganzwa akiburanishwa n'urukiko rukuru rwa Repubulika y'u Rwanda. Ubwo yaherukaga mu rukiko mu kwezi kwa 12 yabwiye inteko iburanisha ko yatinze gushyikirizwa dosiye zikubiyemo ibirego akurikiranweho. Bityo urubanza rwaje gusubikwa, biteganyijwe ko ruzasubukurwa tariki 6 z'ukwa 3 2017.
Muri uyu mwaka ushize General Bosco Ntaganda umunyekongo ukurikiranyweho n'ubutabera mpuzamahanga mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC yakoze imyigaragambyo yo kwicisha inzara ubwo yandikiraga urukiko rumenyesha ko yiteguye gupfa. Ubutumwa bwe bwasomwe n'umwunganizi we mu mategeko yavuze ko nta cyizere afite cyo kuzongera kubonana n'umugore n'abana be, akaba ariyo mpamvu yari yiteguye gupfa. Ntaganda yanategetse umwunganizi we kutazongera kumwunganira ukundi. Byabaye ngombwa ko akurikira urubanza hakoreshejwe ikoranabuhanga kuko abaganga bari bemeje ko atameze neza ku buryo yakwitabira iburanisha. Ntaganda yahagaritse kurya avuga ko yabujijwe uburenganzira bwo kuvugira kuri telefone n'ubwo gusurwa nk'uko byahoze mu mwaka wa 2014, ariko hagasobanurwa ko yabibujijwe ngo atabangamira abatangabuhamya. General Ntaganda washakishwaga na ICC yishyikirije uru rukiko muri Werurwe mu mwaka wa 2013 anyuze kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda i Kigali. Aregwa ibyaha birimo kwinjiza abana mu gisirikare, ubufatanyacyaha mu bwicanyi, gutanga amabwiriza yo kugira nabi n'ibindi byaha ashinjwa ko yaba yarakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umwaka wa 2000 na 2005. Ntiwavuga umwaka wa 2016 mu butabera ngo usige isomwa ry'urubanza rw'abahoze ari abasirikari bakuru, bamwe bari bakiri mu kazi kabo, abandi bari baramaze kugasezererwamo. Abarimo General de Brigade Frank Rusagara wahoze mu ngabo na Colonel Tom Byabagamba wari ukiri mu kazi wigeze no gukurira itsinda ry'abasirikari barinda umukuru w'igihugu. Baregwaga hamwe na Sergeant François Kabayiza wahoze mu ngabo. Bose uko ari batatu bari baratangiye kuburana ku itariki 26 z'ukwa 9 2014. Urubanza rwabo rwambukiranye imyaka 2 rugera mu 2016. Ni urubanza rw'amateka kuko rwari ruhuriyemo abantu bafitanye amasano. Colonel Tom Byabagamba yari muramu wa Brigadier General Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo, naho Sergeant François Kabayiza nawe wasezerewe mu ngabo yari yarahoze ari umushoferi wa General de Brigade Frank Rusagara. Colonel Byabagamba akurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi, icyaha cyo guhisha nkana ibimenyetso byatuma hatahurwa umunyacyaha, icyaha cyo gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko no gusuzugura ibendera ry'igihugu. General de Brigade Frank Rusagara wari warasubijwe mu buzima busanzwe yarakurikiranwe guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, icyaha cyo gusebya leta yari umuyobozi n'icyaha cyo gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko. Naho Sergeant François Kabayiza nawe wari warasubijwe mu buzima busanzwe we yarakurikiranweho ibyaha birimo gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko no guhisha nkana ibimenyetso byafasha mu kugenza ibyaha bikomeye. Nyuma y'igihe baburana banahakana ibyaha ari nako impande zombi zitanga ubuhamya bushinja n'ubushinjura, tariki 31 z'ukwa 3 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kanombe rwaje guhamya abagabo ibyaha bikurikira. Brigadier General Frank Rusagara yakatiwe gufunga imyaka 20, Colonel Tom Byabagamba akatirwa gufunga imyaka 21 no kwamburwa impeta zose za gisirikare, naho Sergeant François Kabayiza ahamwa n'icyaha kimwe muri bibiri yaregwaga, ahanishwa gufungwa imyaka 5 n'ihazabu y'ibihumbi 500 y'u Rwanda. Bamaze gusomerwa n'umucamanza ibihano bakatiwe, bose bateye agatoki hejuru bavuga ko bajuririye iki cyemezo cy'urukiko, ariko umwaka wa 2016 usize ubujurire bwabo bugitegereje igisubizo mu rukiko rw'ikirenga. Uyu mwaka wa 2016 urangiye imfungwa n'abagororwa 814 bafunguwe by'agateganyo nyuma y'imbabazi bahawe n'umukuru w'igihugu. Izi mbabazi zashyizwe mu bikorwa nyuma y'itangazo ry'inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya minisitiri ryemerera ifungurwa ry'agateganyo ku mfungwa 814 zujuje ibisabwa. Ni igikorwa cyaranzwe n'ibyishimo bidasanzwe haba ku bafunguwe n'abasigaye muri gereza. Watahaga yahabwaga icyangombwa kigaragaza ko afunguwe by'agateganyo. Jean Chantal Ujeneza, komiseri mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, yavuze ko abafunguwe by'agateganyo bagomba kwitwararika muri sosiyete nyarwanda babarizwamo. Iyo hatanzwe imbabazi nk'izi hifashishijwe itegeko, harebwa mu banditse basaba kubabarirwa ibyaha bafungiwe. Itegeko rigaragaza ko abakatiwe imyaka iri munsi y'5 babyemererwa iyo bamaze gufungwa 1/3 cy'igifungo cyabo, naho abakatiwe imyaka iri hejuru y'5 bakabyemererwa itegeko ari uko bamaze gukora 2/3 by'igifungo bahawe. Tariki 30 z'ukwa 10 2016 Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG yashyize ahagaragara inyandiko ikubiyemo urutonde rw'abasirikare b'u Bufaransa bakekwaho kugira uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo Dr Jean Damascene Bizimana avuga ko ibiri mu nshingano z'iyi komisiyo zo kurwanya ipfobya n'ihakana rya Jenoside yakorewe abatutsi no kugaragaza ukuri mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Inyandiko ya CNLG ishinja u Bufaransa kwinangira no gutinza isozwa rya raporo kwihano
ihanurwa ry'indege yari itwaye Habyarimana mu gihe nyamara abacamanza babiri b'iki gihugu bari bagaragaje ibinyuranye n'ibyari byatangajwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière basimbuye ahubwo bagahuza raporo yitiriwe Mutsinzi yo yanzuye ko abahanuye iriya ndege bari mu kigo cya gisirikare cya Kanombe cyangwa hafi y'aha hantu hari hacunzwe n'ingabo zatsinzwe. Abashyizwe kuri uru rutonde barangajwe imbere na Lieutenant Colonel Michel Robadi na Colonel Gilbert Kanov. Kugeza ubu ntacyo Ubufaransa buratangaza ku ruhare rwabwo muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Muri uyu mwaka kandi Major Rugomwa Mupenzi Emmanuel na mukuru we Mamerito Nsanzimfura bagejejwe imbere y'ubutabera ku itariki 13 Nzeri 2016 bakekaho kwica umwana w'umunyeshuri ku itariki ya 4 z'ukwa 9 saa 3 z'ijoro. Uwo bakekwaho gukubita bakanamwica n'umunyeshuri witwa Mbarushimana Theogene. Icyakora baburanye bahakana uruhare rwabo mu kwica nkana uyu mwana w'umunyeshuri kuko bavuga ko yaraje kubiba ibyuma byo mu modoka bakarwana bagamije kubimutesha nyuma bikaza kumuvira mu rupfu. Ku itariki 14 z'ukwa 9 2016 aba bagabo bari bakatiwe gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Kuri uyu wa gatanu tariki 30 z'ukwa 12 nibwo urubanza rwabo rwagombaga kuburanishwa mu mizi ariko ruza gusubikwa kuko abunganira abaregwa bavuze ko umwe mu baregwa ni Mamerito Nsanzimfura afite ibibazo byo mu mutwe, bityo abanyamategeko biyambaje amategeko basaba ko yabanza agapimwa mbere yo kuburanishwa. Biteganyijwe ko urubanza mu mizi ruzatangira tariki ya 9 z'ukwa 2 2017. Reka rero dushimire cyane Jerome Munyentwari ndetse na Olivier Iragena badukusanyirije amakuru arebana n'ubutabera yaranze nyine uno mwaka wa 2016 turimo kugenda dusoza. Muvunyi mu makuru yacu ntabwo ariyo yonyine twibanzeho. Navuga ko muri uyu mwaka wa 2016 nanone Royal TV yagerageje kugera mu nguni zitandukanye z'igihugu ishakisha impano abantu bagiye bafite abantu bafite ubumenyi cyangwa se impano yo gukora ibintu bamwe bafata nk'ibidasanzwe cyangwa se bishobora kuba wenda bifatwa nk'umwihariko wabo. Abantu baribuka nk'inkuru y'umumotari cyangwa se umuntu utwara moto mu buryo budasanzwe. Abantu baribuka inkuru ya ndege umira ibyuma harimo inzembe. Hari abo twagiye dutumira hano muri studio za Royal TV bakaza no kwerekana ubumenyi bwabo uko babufite cyangwa se uko bakora ibyo bintu. Twagiye nyine tugaruka kuri izo nkuru nk'izo ngizo zigeze twavuga ngo zidasanzwe, abana bafite impano zitandukanye haba mu kubyina haba mu gukora n'ibindi bintu nyine twavuga ko bidasanzwe abantu benshi badakunze kwitaho. Yes, ibyo abantu benshi badakunze kwitaho koko. Ibyo byose rero twabikoze nanone navuga ko ari nko kubufatanye bw'abantu badukurikiraga akatwohereza ubutumwa ati hano hari umuntu ufite impano runaka. Abantu barabizi ko mu makuru ya Royal TV twatangiye gahunda yo kujya twakira ibitekerezo by'abadukurikiye mu buryo butandukanye. Muri urwo rwego rero hari abaduhaga ibitekerezo bati hano hari umuntu ufite impano cyangwa se niba mwatugereye ku muntu wenda tuvuge utwara moto mu buryo budasanzwe munadushakira umuntu ushobora kuba wenda afite n'indi mpano. Yes, Royal TV rero itsinda ry'abanyamakuru bacu bakoraga ibishoboka byose. Reka Vincent Nibizi atwibutse zimwe muri izo nkuru zidasanzwe twagiye tubageza. Umwaka wa 2016 urangiye mu makuru ya Royal TV tubagezaho amwe mu makuru adasanzwe ahani nashingiye ku mpano ndetse n'ubufindo budasanzwe kandi byakunzwe n'abatari bake. Ku ikubitiro muri uyu mwaka mu makuru ya Royal TV ndetse no mu bindi biganiro twaberetse umusore witwa Hababajintwari David werekanye ubuhanga budasanzwe mu gutwara ikinyabiziga cya moto. Kubera ubuhanga cyangwa se udukoryo ayikoraho bamwe kubyemera byarabananiye bati hari n'ibindi bimukoresha hari. Nkibibona bwa mbere nagerageje kujya kubikorera bageze abamotari numva ngo bakoreshwa n'amagini ariko ngiye mu kubireba mbona ni ibintu umuntu wese ashobora kuba yakwiga akashobora. Uzi ko banyita kilometero karemera gacunyundo umwana kwa Carlos mu Gatenga ukabuzi ko banyita yoga jigini jaguar. Iyi none rero ngiye kubanzanya zamuzi zuru nyinywesha kirenge. Yandi makuru kandi adasanzwe benshi bakunze ndetse bakarushaho kwibaza niba mu Rwanda naho bihaba. Ni umusore warerewe mu kigo kizwi nko kwa Carlos mu mujyi wa Kigali yamamaye ku izina rya ndege cyangwa nzembe bivuye ku kuba ashobora guhekenya inzembe ntizimukate ndetse n'ubundi bufindo bujyanye n'amasiporo.
hadaciye kabiri kandi hari indi mpano y'umwana mutwe witwa Mbonigaba Innocent wahoze mu muhanda nyuma akaza gufashwa n'umugiraneza w'umutoza yigishwa kugendera kuri skate none abikora mu buryo butangaje ndetse nyuma yaho yanabonye abandi baterankunga batandukanye. Ibyatunguye benshi mu bakunzi bacu cyane cyane muri aya makuru adasanzwe ntitwabivuga ngo twirengagize Nyirabasare wo kuri base wahetse umwana mu ngutiya nkuko benshi babyumva mu ndirimbo y'Impara. Umunyamakuru wacu Liliane Kariza yasuye uyu mukecuru maze kugera mu zabukuru asanga akiriho. Icyakora iby'umwana yahetse mu ngutiya kumubona ntibyoroheye uyu munyamakuru. Mu gihe bimenyerewe ko akenshi abahanzi baririmba ibintu batekereje ndetse rimwe na rimwe bagahimba n'amazina, siko bimeze kuri bimwe mu bihangano by'abahanzi ba kera. Urugero ni kuri iyi ndirimbo ya Nyirabasare wo kuri base kuko yakozwe ku muntu wabayeho ndetse n'ibyahimbwe na Orchestre Impara kuri iyo ndirimbo byabayeho. Nyuma yo kumenya ko Nyirabasare uvugwa muri iyi ndirimbo kuri ubu wabaye umukecuru akiriho, Royal TV yagerageje gukurikirana amakuru ye maze we n'abaturanyi be bagira ibyo batubwira ku bijyanye n'ibivugwa muri iyi ndirimbo ko yaba yarahetse umwana mu ngutiya. Kugira ngo tugere aho uyu mukecuru atuye byabaye ngombwa ko dukora urugendo rurerure cyane ndetse rwari rugoranye. Ni mu murenge wa Shyorongi, akagari ka Rutonde ho mu karere ka Rulindo, aho yimukiye ubwo yari aturutse kuri base agacazwimo cyane ndetse banamwitirira. Tukihagera twagize amatsiko yo kumenya niba Orchestre Impara yaririmbye ari we koko. Twasanze ari umukecuru umaze kugera mu kigero cy'imyaka hagati ya 90 n'ijana, maze atajuyaje arabitwemerera atubwira uko byagenze muri icyo gihe. Nyirabasare wo kuri base yahetse umwana mu ngutiya kandi umugabo wari umwarimu, kenyera neza tukubone. Nyirabasare kuri base yahetse umwana mu ngutiya. Nabonye Imana inkura mu rugo iranyereza mva mu rugo kandi n'impetse n'umwana ntacyo yabaye, ariko njyewe narapfuye mu rugo, navuye mu rugo meze nk'igihuguhugu gusa. Ugenda uhetse umwana mu ngutiya utazi ibyari byo. Kandi ndara mu ishyamba, naraye mu ishyamba ndi kugenda. Ariko ubona ntacyo abaye. Mbona ntacyo abaye, abantu mu gitondo baraze kunshaka nuko barantarura mu ishyamba. Nyirabasare kandi nubwo ashaje yatubwiye ko iyo yumvishe bamuririmba aba yumva afite ubwoba buvanzemo n'isoni. Numva afite ubwoba. Umva ufite ubwoba bw'iki? Ko bari kundirimba. Uko bari kukuririmba. Umwe mu baturanyi be bashimangira ko Nyirabasare wo kuri base bavuga ari we wuyu, kandi bavuga ko nubwo ashaje afite ubuzima bwiza kuko ubuyobozi bw'ahatuye bumwitayeho. Uyu ni Mukamfizi Afisa, umuturanyi wa Nyirabasare. Nyirabasare nk'uko tubyumva mu mateka cyangwa twanabyize muri za rado babivuga, ni uyu nguyu wo kuri base wahetse umwana mu ngutiya. Niyo bibera hano. Ubuzima bwe muri iki gihe kubera ko leta yacu ni leta y'ubumwe imwitayeho, kuko ibasha kumukodeshereza bakamenya icyo kurya, bakamenya icyo kurya, kandi n'abaturage baramutunze nta kibazo. Uyu mukecuru kandi mu bigaragara ubona ko anejeje, nubwo ashaje arakibuka no gusenga. Nyagasani Nyirimpuhwe, wibuke yuko ntawe ugeze kumva ko wasubijwe inyuma guhungiyeho, aragutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakuganyira nkuganyira, umpagarareho yuko ndi umunyacyaha. Umubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ujye ubyiteho. Mariya utarasoma nk'icyaha, urabidusabira twaguhungiyeho. Amen. Nyirabasare kuri base yahetse umwana mu ngutiya. Nyirabasare wo kuri base mwajyaga mwumva mu mateka rero nguyu. Twamusuye atuganiza byinshi ku bijyanye n'amateka ye, aho bavugaga ko ashobora kuba yarahetse umwana mu ngutiya.
twamusuye rero atuganiriza byinshi. Namwe mwahigerera ni mu murenge wa Shyorongi mu kagari ka Rutonde mu mudugudu wa Rweya. Liliane Kariza, Royal TV. Nitwagarukiye aha kandi mu kubashakira abanyempano kuko muri uyu mwaka twanaberetse umusore ugendera ku kagozi gatoya kazwi nk'iwaya kandi ari mu kirere. Bamwe bati tubizi mahanga nyamara ni Rwanda bihari. Ibi nabyo byatunguye abatari bake. Nakuvuga ngo nkimubona nabanje kugira ngo afashe ku biti hejuru. Numva ngizemo akantu kakikango negereye mbona ari kugendera ku mugozi, numva ni ibintu binangaje. Mbanza kwibaza niba koko ibintu arimo akora, niba koko ari umuntu, niba atari jini ndimo mbona. Nyuma uko nakomeje kwitegereza naje kubona nyine ari kubikora nk'ibintu nyine nk'impano yiwe afite. Dusoreze amwe muri aya makuru twabagejeho muri uyu mwaka adasanzwe ku wundi muntu warenze benshi mu myumvire ku bushobozi afite bwo guhagarika amazi akikorera intebe ku zuru. Ngayo rero aha niho dusubikiye amwe muri aya makuru adasanzwe twabagejeho muri uyu mwaka, tubashimira ubufatanye mwatugaragarije mu kudutungira agatoki ahari amakuru adasanzwe ndetse n'abanyempano badasanzwe. Twizeye ubufatanye burenze mu mwaka utaha w'2017. Mwari kumwe nanjye Vincent Niyibizi, ndabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire. Ubu rero yari Vincent Niyibizi, turamushimiye cyane kuri izo nkuru twavuga ko zidasanzwe yaduteguriye zaranze umwaka wa 2016 Innocent. Nkuko twari twabivuzeho ubundi uyu wari umwanya wo kugira ngo Royal TV ihe amahirwe y'abantu bashobora kuba bafite impano bazigaragaze. Hari umuntu ushobora gutekereza ngo mu Rwanda abantu wenda bamenyerewe gukora ibintu gucya umujyi umwe, ibyo bita umujyi umwe cyangwa se one way, ariko ntabwo ari byo. Hari abantu bafite impano zitandukanye, hari abantu bafite ubumenyi bashobora kuba babyaza umusaruro, hari abantu bashobora kuba bafite impano uramutse koko wishyizemo imbaraga cyangwa se uriya muntu umukurikiranye hari ahantu ashobora kugera. Tujya twumva batwara imidari cyangwa se ibihembo muri Jeux Olympiques, kuki abantu nk'aba ngaba badashobora kujyayo. Ariko Roza ntago wenda ari izi nkuru zonyine navuga koko ziza abantu bafite impano zitandukanye twabagejejeho. Hari indi nkuru hano nanone kuri Royal TV twakoze, abantu barayikunda, abantu bagaragaza ko ishobora kuba wenda yabakoze ku mutima cyangwa se yabatunguye. Bitangira yari amashusho yafashwe n'umunyamakuru wacu Jules Karango mu gisata cy'imikino, ahura n'abana b'Abashinwa babyina indirimbo z'inyarwanda banavuga ikinyarwanda. Yego. Byumvikana ko bishobora kuba byatungura n'abantu benshi kumva nyine Umushinwa arimo kuririmba indirimbo z'inyarwanda anazibyina, noneho hari n'umwana mutoya. Bifite icyo bivuze. Bifite icyo bivuze, byatunguye abantu. Video abantu barahererekanya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati abana twabona gute, byagenda gute. Royal TV yarabazanye hano muri studio baganira n'abari badukurikiye icyo gihe. Ahangaha ngira ngo hari mu kwezi kwa 9 nibuka neza. Kamira matai mararungu mole 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 we mole wala la ye mole 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 we mole wala la ye. Let me give you another opportunity to perform another Rwandan songs, any of your choice, if I would say. Okay. So this one is a short one and a very easy one. Mawe Kalambe. Okay. Okay, here we go. That. Okay. Mawe Kalambe. Mawe Kalambe mama we gongo waduhe slaga hola ho Mawe Kalambe. If I also ask you, do you know some of the Rwandan officials?
Like Official. leaders. Do you know any of them? Paul Kagame. Who is he? Huh? Who is he? He's the president of Rwanda. What do you like most about him? Well, I like most about him that is because he is very humble and he knows how to be a leader. Really? Rwanda is clean and very safe because of him. Really? Yeah. That is so amazing. aba bana b'abashinwa rero baririmba ikinyarwanda ndetse bakabyina n'ikinyarwanda twari twabakiriye hano muri studio zacu za Royal TV hari mu kwezi kwa 9 yes, hari mu kwezi kwa 9 ni nyuma y'uko nyine nkuko twari twabikomojeho aba bana bahuraga na Jules Karangwa kabaganiriza ngira ngo hano muri video muri studio barabyinnye ati mawe karambe mpore ubona rwose ari bya bintu byo guca umugara birabikora bintu nanzi ko bisaba abantu bafite nk'imbaraga nyinshi none nyine ntangajwe no kubona abana bangana kuriya ubu noneho wabikora amaje kubona ko bidasaba imbaraga nyuma y'amakuru yaranze umwaka uraza kuducishirizaho Roza rero ngira ngo navuga ko amwe mu makuru y'ingenzi yaranze uyu mwaka ari ahangaha twayasoreza n'ibintu byinshi biba byaragiye biba mu mwaka ariko twe twagerageje kwibutsa abantu ibihe bikuru byaranze u Rwanda mu mwaka wa 2016 uyu mwaka nkuko nigeze kubivuga n'umwaka koko Royal TV yagerageje ibishoboka byose ngo yegere abantu niyo televiziyo yatangiye gusoma ubutumwa mu makuru kugira ngo yumve icyo abantu batekereza cyangwa se n'abantu bashobora kuba bafite amakuru wenda bashobora gusangiza abadukurikiye aho baherereye mu bice bitandukanye nayo televiziyo navuga ko irimo kugenda izana ubundi buryo bushyashya bwo gukora live coverage cyangwa se gutambutsa ibintu ako kanya birimo kuba ndetse naho birimo kubera haba mu makuru ndetse no mu bindi biganiro bitandukanye umwaka wa 2016 rero mwarakoze cyane kudukurikira mwarakoze cyane kubana natwe mu izina ry'itsinda ry'abanyamakuru bose baba bo mu gisata cy'amakuru ndetse n'abandi bose ba hano kuri Royal TV na Royal FM ntitwabura kubashimira ko mwabanye natwe nje Innocent Muvunyi ndetse nanjye Rose Nishimwe reka tubifuriza umwaka mwiza muzagire umwaka mwiza muzagiremo ibyiza byose mwifuza bitangwa n'Imana nawe Rose Nishimwe uzagira umwaka mushya muhire mu 2017 twizere ko uyu mwaka mushya ugiye gutangira tuzakomeza kubana tubagezaho ibyiza byose bitandukanye ari nako kandi namwe muzakomeza kutuba hafi umwaka mwiza nawe Innocent